Hadin balapau ka kerteng jong Dr. Ricky Sengkan uban long kum we ni kertong uban ya khun la ne areng ha election MP sha ka ying dor bathau ain Lok Sabha ka ban salong house number 1 kata house nam aja of sound la Shillong parliamentary seat na ka party Voice of People's Party la ne ka VPP. Ka bahadu menta ka lapau arnut ki kerteng jong ki kertong iban ya khun ya ka MP election na ka Shillong parliamentary seat katau ba Vincent H. Pala wa donglong u sitting MP na ka party Indian National Congress ba Dr. Ricky Sengkan na ka party Voice of the People's Party uba ka party VPP kadang sudah penmena dang sien yang kerteng dang hai ni kendiat benai balala. Henry kalami sa ka we pat ka kerteng hagilat patai kubor jong UMLA barim ka umroi constituency uba George B Lingdo ka beli se ula ban yakun yak election MP sya ka Lok Sabha na ka Shillong parliamentary seat ka bahadu mentai kan di empala setia ban pentikna lau ba George B Lingdo un yakun na election MP house nam aja of sound na ka Shillong parliamentary seat na ka party Trinamool Congress.